Бүгін тарих излері программасы Тамам Қырым ярымадасының Масмавы Денис ялысында ерлешкен Алупка шері. Мында яшаған шер сакиндерінің тағдыры ве яшайышы ақында тариф етмеге девам еті. Білгеніміз кібі Алупка шері ялы бойында ерлешкені үшін бір чоқ туристлерінің дықатыны желп еткен ердір. Мерақлысы шында ки, бұтын ел девамында яз қыш олса олсын, бұл шердегі ава әрдайым емшақтыр. Шунын үшін туристлер де бұтын ел девамында шу шерге фаал келмектелер. Да, Алупка озы күчік олса да, мында бірчоқ әм табиат, әм инсанларының қолларының япылған мұжизелеріні көрмек мүмкін. Табиат мұжизелерінің қыралы, суыры ұжылы, қожаман, ерден 1234 метрден зияде үкселген Айпетри дағыдыр. Я инсан қолонен япылғаныны алсақ, Эбетте мешур Воронцов сарайы ақылымызға түше. Воронцов сарайының құрылмасы ақында әнді чоқ айтылған еді. Ләкин Алупка шерінің сакины Альберт Бей Табаков бізнен мұны бөйле мерақлы игейле пайлашты. Eskiden Alupka'ya cami var idi. 1829 yılı Voronцов Alupka'yı beğenip bunda gelip istedi saray özüne kurmaya. O как раз beğengen yerine Tatar koyu var idi. Tatarlar yaşarlar. Prem yalsın boyuna. O cemaati toplap muftiyattan mufti getirip çağırıp o toprağı satıp aldı. O Tatarları tepeye göçürdüler. Toprağı satıp aldı. Muftiyattan razılık alıp birinci saraydan şu kurulmayızıydı. O cami kurdu. O eski cami koyunun eski camisini toprağı 1 metre toprağı sürüp başka yere göçürüp o toprak ise yanı cami kurdu. 1929 senesine o cami yandı. Sovet hükümeti o cami yandı. Ondan sonra yerine getirilmendi. Бүгінгі программамыздың қараманы Валентина Михайловна Шаповалова 1951 сенесі Өзбекистанның Бегабад шерінде дүнияға келді. О сомырыны Веледе ханым тамам бөйле Валентина ханымны оның сойлары ве достары деп адландыралар музыканен бағлады. Оз аятыны Валентина Шаповалова музыкасыз асыл тасаур етіп оламай. Закончила школу, поступила в музыкальное училище города Ленинабада, теперь это Ходжанд. Училась я по специальности хоровой дирижер хора у Эдема Усиновича Налбантова. Это мой педагог, которого я обожаю, боготворю по сей день, который научил меня всему, чем я сейчас владею. Училась я еще и на факультете вокала. Училась у Резниковой Татьяны Петровны. Так что я сегодня работаю как бы и как хоровик, и как вокалистка. Бақыт кечтік чейсе Валентина ханым айле құрып, Чкаловск шерінде бала музыка мектебінде ожалық япайды. Шу мектепте өз омур арқадашынен 20 ел девамында çalışтылар. Анда оғланлар ве қызчықлар үшін хор группаларыны тешкіл еттілер. Валентина ханымның айтқанына көре, бұл хор группалары Таджикистанда екене олған, шу тақымларда 50-55 бала иштирак етейді. Валентина Михайловнаның омур арқадашы Сияр Саидович ise оғланлар ве қызлар үшін эстрада ансамблін тешкіл етіп, Валентина ханымның хоры үшін зил тұтқан.
В 90-м году, ну, муж переехал в 89-м году в Крым, искал работу, ну, жилье и все такое прочее. Я уже с детьми переехала в 90-м году. Попали мы по случаю обмена в город Алупка. Единственный из всей родни я попала на Южный берег, на родину моей мамы. Мама моя родилась в Дегерменкое, вот, хотя все остальные хартаналар жили в Никите. Мама родилась в Дерменкое, Хартана Айши была последним председателем колхоза в Дегерменкое перед войной. Харбаба был бухгалтером этого колхоза, был репрессирован. Валентина яда onun якынлары айтканы кыбы, Веледе ханым оз Кырым татар тамырларыны унутмайып, Кырымға ветамам ярым адамызның ялы бойына авдет улынмақ пек арзу еді. У нас мечта была в Ялте организовать детскую татарскую филармонию, возрождать национальную культуру. И в 90-м году, когда мы поступили на работу, тогда «Птичка певчая» был фильм. Все дети влюбились в эту мелодию, играли, пели эти какие-то песни, напевали. Я говорю, ребята, говорю, хотите, говорю, я вам спою татарские песни тех людей, которые жили здесь, на южном берегу Крыма. Вот. Я спела Айнини колыбельную, Амитхана, ну там еще народные песни. Ой, какие красивые песни, дети сказали. Ни одного татарина не было. Да, в первый год ни одного татарина не было еще. Вот. Мы вообще третья семья, которые появились в Алупке. А вот. Вы нас научите? Я говорю, конечно, научу. И в этот же год я расписала песню Айнини на 2 голоса, Амитхана уже Февзиалиевского. Ну, в то время он вообще звучал как гимн. Песня звучала, народ вставал. Шу эскі Кырым татар туркулеріні Валентина Михайловна оз анасындан ешітіп огренген екен. Валентина ханымның айтқанына көре, оның Дегерменкөйлі анасы пек гүзел ерлайыды. Ләкин о вақытлары оның қартанасы анасына оз аятыны музыканен бағламақ рұхсет бермеген еді. Дебі мақсатқа енді Валентина ханымның озы ирішті. Уже в 91 году на весеннем конкурсе «Юный виртуоз» в Ялте мы пели песни на татарском языке. В 91 году впервые. И после конкурса мы заняли 1 место. Я пошла на главпочтамт, маме звоню, плачу. Мама, представляешь, говорю, после 45 года, после 44 года впервые звучит татарская песня. Это пел мой хор. И пели любимые твои песни. Шу бала ер-центры ел-елдан балабанлашы башлады. Мында чоқ чешы түрлі медлетлі балалар да келеділер. Бөлі истидатлы ғычықлардан бірісі ақында Валентина Михайловна бізге тариф етті. Культурный центр наш стал разрастаться, стали приходить дети других национальностей. И он стал называться многонациональный центр. Появились у нас еще девчонки, и появилась русская такая девочка, Наташа Горошок. Это самая первая русская девочка в Крыму, которая стала петь татарские песни в те года. Я готовлю девочек, там Алие Мирзапулатова, 2 Кайдановых Гизлер были у меня. И она давай плакать. Да, вам хорошо, вы татары, вы поедете на конкурс. Я говорю, Наташа, ты же не знаешь такие песни. Да я лучше вас знаю, пока вы тут эти песни учили, я уже их все давно выучила. Я говорю, Наташа, ну у тебя костюма еще нет. Мама мне сошьет сегодня вечером костюм. Мама ей сшила за ночь татарский костюм. И Наташа впервые вместе с нашими 3 девочками выступала в конкурсе, заняв 1 место.
Бүгін Валентина ханым Весияр бей осы шыны девам етіп, семейіздегі клубта ожалық япалар. Шымдылық де оларның талебелерінің милетлері чешітір. Шынды де Валентина Михайловна балаларға ескі Қырым татар түркулеріні огрете. Мына бұ истидатлық үшчік 8 яшындағы Наля Шляпникова ожасы иле көбелегім түркусыны ерламақта. Валентина Михайловнаның омыр арқадашы Сияр бей Эмировде ос омырыны музыканен бағлап, Қырым татар халық ерларыны сақлап қалмақ үшін бұйық иссе қошты. Писать я начал давно, с детства. Я где-то с 1971 года сотрудничал до отъезда оттуда, с Таджикистана, с Республиканским театром кукол. Он базировался у нас в Чкаловске. Вот мы были в 1917 году, я заходил, им сейчас здание хорошее дали, бывший кинотеатр. И в фойе вот эти исторические персонажи с исторических времен. И смотрю, мои тоже спектакли там. Много спектаклей написал. 20 лет я с ними почти сотрудничал. 18, по-моему. В год писал, где оформлял. Ну, какая задумка у режиссера была, то и делали. 4 спектакля в год. 2 труппы были, таджикская и русская. И вот и русская 2 спектакля в год делали, и таджикская. Сияр Саидович ve Валентина Михайловнаның қолындан пек чоқ истидатлы балачықлар кечкен еді. Бұтын вақыт девамында оларның реберлігі алтында çalışқан балаларыны сайсақ, бұл өзлернен талебелердір. Ожаларының айтқанына көре, бөйле талебелерінің сырасында Арлен Закиров, Ахтем Қарақаш, Ахтем Булатов ve Асия Сали. Мальчиков везде пинали. Они же кого-то за косичку дернут, кого-то еще что-то. И их выгоняли просто. Я говорю, давай соберем вот этих пацанов и с ними будем учить не Моцарта, не Бетховена, а эстрадно-джазовые произведения. Мы так и сделали. Первый концерт прошел на ура. Потом я решил из педагогов создать ансамбль аккомпанирующий. Тоже неплохо стало. А потом уже из ребят сделал, из детей. Вот. Ну, единственный в Таджикистане, конечно, был такой. Мы среди больших хоров занимали 2-е места. Хоровые классы, по 120 человек у нас, ну, где-то 50-60 человек детей было, если все соберутся. Сияр Эмиров ve Валентина Шаповалова пек чоқ еллар девамында. Осы шыны ташламайып, аксыне, Қырым татар медениетіне. Бұйықтен бұйық іссек бүгін де бүгін қошмақталар. Сияр бей ve Валентина ханым инсанлар арасында бұйық итибар қазанып, тешекур нәмелернен бірге, неже ғалебелерге ерішіп, нам қазанған медениет хадимлері унваныны әлде еттілер. Біздің невбеттікі қараманымыз Изумруд қартана дебақтыр. Изумруд апте Ахмеждис шәрінде 1937 сенесі доғды. Оның қорантасы Ахмеждеттікі училищне соқағында отырайды. Қорантада 2 бала, яғни Изумруд апте ve оның ағасы бар еді. Мерақлысы шунда ки, қатанының айтқанына көре, оларның Ахмеждеттікі еві әлі бүгінгі күнімізге де тұрмақта. Шымдылық о евде еді қоранта отырмақта. Babam еді Бақсарайлы. Оны babası Қардабасы епсі қоранда Бақсарайлы екенлер.
tericiler eken. Özlerin teri, собственный teri fabrikaları var eken. Anda ayakkabı yasakenler, anda bir kesекşiler. En yaxşı neden teriler çıkara ekenler. Safyan terisi. O safyan terisini Rusya'ya jiberekenler. Padişanı ayaklarına çizmacıklar tikekenler. 1943 senesi ise Хадырлай қартана, оларның evinde екі немсе офицері yaşaydı. Bir күн ise bir немсе офицері ғайып ола, екіншісі ise оны анасының веда bir kaç яш kadın komşularını parasız, urbassız, aşsız, bir şeysiz Германияға деп алып кетecek oldu ve машинаға yükledi. Böylelikle Изумруд апте anası ile Румынияға туши. Bir үйде oturaydık. O үйде күнде ölü komediler. Ya ballar ya kar kişilerin komediler. Men de o vakit men 7 yaşındadırım da o ölülerin komgenini görsem keteydim ölülerin ardından mezarlığa da bekliyor oturaydım. 7 yaşında bala. Komgen son çanaktan bir kaşadayım bir şey herkesge dağıtaydılar. Men de onu beklep oturaydım. Aç edim. Bizler aç edik anda. Gecenin bir malinde bambeşka ola. Gündüz vakti ölülerin komeler. Изумруд Қартананın anası Qırımdan Qırım tatarlarını sürgün etkenlerini bilip Qırımға qaytmaq karar berdi. Tatarların Kırım'dan çıkarganını bilgen son anam çaresini tapıp açık пульман поезда ола, такой длинный вагон, открытый совершенно, толусты военный, o vagonla beraber biz Kırım'a geldik. Anamla ekimiz. KPP vakti ola, KPP ola, vayenlilerin proverka yaparlar. Menden ana vayenli soldatlar kovер içine saraydılar, şaytıp granitsan geçedik. Gelip çıktık Kırım Ahmedjit'ke anamla ekimiz. Endi kapımızga da közüm o günde tura, kapımız, yol kapımız, ana o училищный 26'da. Anam kapını kalktı. Çok vakit bir 10 dakika bekimte maaşa görüngendir. Men söteki balam çıkmadı bir ev. Son bakam kapı açıldı. Bir tane военный kişisi tura karşımızda. Anam ayta, кого вы хотите? Anam di, это мой дом, я хочу зайти. Никого нет, ettirya o военный adam. Bir 15 dakika tuttu bizden kapıtımdan son beceremedi. Biz kırdık. Bütün evlerin içinde yastık ulpakları, döşek boşatılgan, kılıfları alıngan, mına böyle bayır evin içinde evvelden yastıklar, döşekler hepsi günden eken. Onun üstünden şilerini alıp yünlerini taşap ketkenler. Biz bir 15-20 gün oturduk. Anda komşular getirildi bizge yaşamağa. Sonra ise Изумруд aptenin anası onun tuğanları kayda sürgün edilgenlerini bilip Уралға ketmege karar berdi ve balasının Уралның bir koyuna kelip soy soplarının kavuştu hatırlay Изумруд apte. Sonra ise Koranta Сухуми şehrine ketdi. Анда da Изумруд apte öz alupkalı omur arkadaşını Ilmi Ayvazovны da rasketirip ona akayga çıka. Dağda Alupka şehrinde yerli cemaat tarafından kurulgan ve abadanlaştırılgan ibadethane var. O vakti bizde bunda cami degen şey yok idi. Semizge katnar edik cuma namazını okumaya. Son bizim imamımız Tayyar Ağa, o da çok niyet eter edi. Bunda bir cami kurma, bir ibadethane kurma. Bizim cemaatimizin başlıkları, presidentlerimiz hareket edip abi yerin
Cami yerletip aldılar. Nemeden, hükümetten de baytayıq. Ana son cemaatimiz toplarsın degen niyetle semizge barman soyları olmaz, kemersin çaresi olmaz deyip şu niyetle bir-iki cemaatimizden akça toplayıp özümüzün küçümüzden, özümüzün hareketimizden 2006 senesi o ibadetxaneyi kurduk. Ebette, yerli sakinler olarның şehrinde evvelleri olğаны gibi balaban, qıntavlı cami kurulğanını isteyler. Hani Allah'a çok şükürler olsun ki yerimiz var, ibadethanemiz var, niyetimiz balabandır. Eğer de bir sponsor tapılıp yardım etseler, ana boş yerimizge balaban bir cami kurup cemaatimizin toplamaya niyetlerimiz balabandır. İnşallah Allah Teala yardım etsin. Niyetimizge yetiyik. Allah Teala bizlerge nasip etsin ki şu kurulacak caminin minarlarına çıkıp azan çağırma Allah Teala bizlerge nasip etsin inşallah. Yerli imam Bekir Hoca Yuldaşev'nin halkımızga da müracaatı var. Eğer biz dinle koşulup, dinle kulak asıp, imanlık etsek, Allah Teala ibadet etsek, cemaatimiz sağ olacak. Cemaatimizin ruhu kotarılacak. Her bir şey dinden başlanır. Dinin joygan adam özünü Müslüman sayma olmay. Onun için ki umutumuz şu ki inşallah vakti saat gelir, cemaatimiz onanlar, toyda, ölümde, cenazede her bir şey cemaatle oluyor. Мына böyle, Kırım'nın güzel yalı boyunda yerleşken Alupka şehrinde bizim halkımız inkişaf etip, tarihimizni, urf adetlerimizni, dinimizni ve tilimizni saklap yaşamakta. Bugün ise Tarih İzleri programması Sovet Birliği'nin iki defa kahramanı Ahmetxan Sultan için tuğan olğan güzel manzaralı Mavi Deniz yalısında yerleşken Alupka şehri hakkında tarif etti. Eğer de siz öz koyunuz ya da şehrinizin geçmişi ve zemanevi hayatı ile paylaşmağa isteseniz bizge müracaat edebilirsiniz.